kandi ari uriya mwana yari yamurashe nuko His Excellency Trump azavuga hagira gushyagwa rutwe rwiwe dore ko ruhenga mikuru noneho kujya arukunda azavuga ariko ningaza dedemanga ariko umupeti yari yamukoreye deliverance kuringa yari yamurinze icyo bita kumuringa aho yamukoreye gitangaza heureusement que malchance rukora kubikoba nako rubikoba n'ivyinka ariko amaga Trump wanza abanyafrika tazobaho nukuri kw'Imana même si nubwo azosubira ku buyobozi ariko umuntu wese ugirira nabi ikiremwa c'Imana bizanga byakunda matokeo ni hano none bamurashugutwe ejo bazomurasa amazuru cyangwa bamurase zamukubita rukoko cyangwa zamugufinyiraza abandi rero kuntu bari kuvuga Trump bari kuvuga ngo ba Gaston bande bara bose bagiye muri yanzira umuaposti umwe yavuze ngo ni inzira yo kwa Satani bose ngo bagiye kutugarukira bose bagarukira none bari mu gahinda tahoboja ibza n'indoto zakumanywa tahoboja ma uzima bishobora gukunda bazogumayo ubwabwa ibyangombwa byabagora okay Amerika si mvira muri Amerika si yomvira kwisi bazama bambuka utaha ahubwo tubagira inama bambuke Canada niyo milieu favorable pour toutes les conditions de vie hano na Amerika basona ngo kwambuka Canada d'ailleurs tuweza kuba ni muri Canada bambuke Canada baje gukeka ibi baje mu mazi kandi bongera ko ubundi nibamereka abana bigate tuzazenguruka isi kandi biberaza ngo abantu bose usoza dukandagiza ibirego ngo hazazaba hacu habe na Amerika ni ari umwari muzi wari bazobyimana nibabyimana bambuke Canada ubundi rora ubona umunyamurenge haba hariho panyo kugira ngo ije batagera nihita zoba aho giho iho nibari nabavyiteze tubakuririra ku murima iyo bamenye ko abazokora ukwabo kose Gaston Ishtianje ndamuramukije ahari Terezia wa Yesu twongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye kuri Beraka TV1 Raja TV Show ndetse na Rugenza TV twongeye kubahereza ikaze ndetse n'amahoro y'Imana akomeze abane namwe uyu munsi kandi harashize igihe kitari gitoya dusa nkaho dufasha ka break bura nabyo abari ingenzi hari ibintu bimwe na bimwe tuba turi gukosora se cyangwa se turi gushaka kugira ngo duhindure ibindi bintu uyu munsi rero twongeye kuza mu kiganiro gisha n'abasore basha n'amavuta masha ikaze abasaza kabisa mambo ni kwa reka gweze peace man peace msaza namoro kabisa muri tayari kabisa turahari 100% nimutangire musuhuza abantu bose badukurikiye abasaza yambu kuba dukurikiye hirya no hino ubaganiriza ni Laurent Badi Cote d'Ivoire www.bagretlesuk aho muri nta muvundo turabakunda cyane mukomeza kudukurikira umusaza nani yuko amazina ni Christophe Murame gishishwa imfura musanzwe muzi ibihe byose turabakunda n'umutima wose mwafura okay ngiye gutangira mvuga gutya Rora uzi ko abantu benshi bagukunda amana ndabizi maze kwandikirwa naho narindi none sibyo nimishobora kuvuga ngo umutipe umwe yampamagara ambwira ngo ariko se ngo we nura mutipe nyine ntabwo akuzi izina neza arambye ko aragukunda nukuvuga ngo maze kwakira message z'abantu 2 3 4 5 barenze benshi bavuga ko bagukunda ubyakira gute papa nibimbamo usake niyo babaje no kubera ikunda kubika iravuga ngo bibamo urukundo ni ikintu buriya karemana abantu bagukundira swata amaraso meza swate biganiro uvuga binogera benshi ubundi ndwaroza abantu bundi kwanza nyine ujya urisivinga gute ubona umuntu avuze ngo aragukunda umwe 2 3 karatakuza reka mvuge kano kantu turi mu matorane ejo bundi ni ukuri kw'Imana haje umusoro uvuye muri Amerika arambwira ngo ndagukurikirana niki nakora kuvuga ngo nkwegere basi n'igifoto nawe byo nukuri ati mpa nimero zawe nzagushakisha ni taleta soda yangu ku cyumweru nuko yabimbwiye nayazana hari wenda nakurikira kino kiganiro nuko dukurikirana azana mu $1 nyine tuzo yakora icyo tuzoyafanyira gishishwe we
nawe si I think ko atari umuntu umwe cyangwa se babiri bakubwiye ko bagukunda sibyo ndetse ikikwereka ko bagukunda nuko bahora bagutumira ku macana atandukanye sibyo kugira ngo buri muntu amaze gukora ama interview atandukanye ku macana sibyo wowe wakira gute urukundo rw'abantu bakubwira ko bagukunda ubwo rukundo rwo n'impano iva ku Mana nanjye tabishasha ntakoze sinje wa mbere ugiye kuri media cyangwa se sindo wa kabiri ariko arabagiye ntibakunda nyine banse ntegere icyo ni igikundiro kiva ku Mana ejo bundi twahuye n'umuntu nanjye ntazi ayo makuru uzoyabona kirajaje icyo kiganiro uvuye hanze missionnaire aravuga ati wamfura we uje dushimisha reka ngukubitane nawe interview n'ubundi aravuga ati man ni ibintu ndabubaha abafana nanjye ndabakunda Satani ndimika mu mitima ni rwa rukundo gusa mwembi muhurije ku kintu kimwe abantu bo hanze mwese nuvuga ngo mwakunzwe n'abantu bo hanze komeze baduhabwe turahari niyo nakwe ninde waroza abantu ukundi imboga ziryoshye bamfura qui dérange l'église de d'abord hari ukuntu sibyo iyo umuntu ahuye n'umuntu nyine uturuka muri biriya bihugu of course ntago mwatandukanya ataguha akanoti mureke kubesha hoya barabizi nabo bagomba gukora nyine mu mifuka kuko ibifuka umugabo umwe niwe wavuze ngo aravuga ngo kwipatiraza kamuno ntayitinda ngo aravuga kubifuka ngo tibyaza gabzuzu abanyamerika gibi bifuka imifuka ibirimo nyine babahaye bro nimo mutabesha jewe sukukubesha kandi ntabwo niyemeho kuva ngeze kuri social media maze kurya amadolari ngahera harya nangaye man tugiye kumbesha tushaka umbesha ni menshi sinyavuze n'umuri w'amadolari n'ukuri kw'Imana maze kurya amafaranga menshi ko nta makiro y'amama nawe tuzasangira nyine wewe umvisha abantu umenyanye vuba yes rero twinjira mu kiganiro nyaco nyirizina uyu munsi dufite kuganira kuri nkuri trend muri no minsi sibyo ni umwana w'umusore warashe Trump sibyo mu mateka ntago ari ibintu bisanzwe ko kuvuga ngo umupresident w'igihugu gikomeye nka Amerika kumva ngo yarashwe n'umwana muto w'imyaka 20 utari n'umusirikare byibuze ngo yagiye ku nzu aramurasa ariko ndashaka kugira ngo tubyinjiremo mu busanzwe ariko tuvuge kuri Trump gatoya kabisa Trump nkaho mubona guterora Trump okay buriya nta ukundwa na bose nta nuwangwa na bose ariko nje ku giti cyaje bitewe n'ukuntu agira ikintu cyitwa ngo ni racisme ironda koko nironda ruhu ririya vangura njewe nanje nahise muvangura mu bagabo nukuvuga ngo nahise sinamuklashe mu bagore sinamuklashe mu bagabo sinamuklashe mu rubyiruko nahise mufata nk'umuntu gusura aho ngaho kubera kuko yanze ubwoko bw'Imana ariko by the way tugiye no kuvuga kwanza racist cyangwa se kwanga racist twavuga mu Kinyarwanda cyo mu Kimurenge racist umuntu uvangura ivangura ruhu cyangwa se ironda koko n'ivangura ruhukwa iwe n'umuzungu ubundi buriya Trump ni umujwife bavuga ko afite inkomoko z'abajwife n'umuje mama we yaturuka muri iki gihugu rye cyitwa gute uyu Putin kwa Putin ni mu Burusiya papa ni umunyamerika ni baba ni umunyamerika n'ikimanyi cy'abarusiya na Amerika inkuru iri trend nuko umwana muto ashatse kumwica sibyo ariko hari abantu benshi bari kuvuga ngo iyo baba baramurashe mu gahanga ngo agapfa jewe sinarimo mvuga ahubwo mu gahanga nari kumukubita basi mu jisho irindi rikabona nari kumukubita mu matwi yombi nanone akafata yumva n'ubundi abanyafrika ndatekereza ko abanyafrika benshi nyine bifuzaga yuko ntibifuje yuko yapfa ariko iyo ajya gupfa ntibyari kubagwa nabi kubera ko hari ibintu byinshi yahagaritse byo muri Afrika ndetse yanatangaje ko najya ku president ngo miliyoni 20 zabimukira zazisubiza muri Afrika urumva niyo mpamvu abantu benshi bahamaganye Trump ariko se nk'umupresident w'igihugu gikomeye abayeho president wa Amerika gishika wavuga gute ku iraswa ry'umupresident nk'uri ukomeye usibye no kwiraswa ndibuka ingoma giye turi hariya mu Burundi bakase icyo kurya akijaho gica imfura zikaza zifata ikiro kimwe cy'amavuta
hariya kwa Museveni man aho akijaho ingoma man abakorari man korari umutezi bakazamufata ari barindwi kurenganya abaki uriya mugabo rero kuba muhushije niko gahinda twagize cyane ko gahinda twagize kubera ko igushwa rye yushwe ryababaje abantu byatujengereje none ga ukuntu ibintu bimeze gica azamagaga imfura agamagaga ubundi uriya mugabo ntiyamenye ibintu arimo kuba dukurikiye hirya no hino iyo tuvuga Amerika ni urwunge se cyangwa ni urwunge rw'ibihugu ni amastate bayita ngo niyo United States nari ngiye kubivuga mu Gifaransa ariko ni United States of America uko bishaka wenda mu Cyongereza kuba dukurikiye ni ubumwe bw'ibihugu kandi ibyo bihugu ni byinshi zanga byakunda ku bantu Amerika yabaho umuntu wa mbere wavumbuye Amerika bamwita ngo ni Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci niwe wavuze kuri Amerika ayijaho ubundi Amerika ni umubumbe musha ngo amare kugerayo ariko ntiyadekiriva ntiyanditse ntiyagize gute araza bibwira uwo bita Christophe Colomb. Christophe Colomb nawe aragenda iwe ngo ajeyo niwe wayidekuvuriye ayivugaho noneho arayandika inkuru ayishyira ku mugaragaro ni nakoze ira playa map yayo Amerika rero abaturage ba mbere babaye muri Amerika ba mbere na mbere batuye muri Amerika nabo bita les Amérindiens bari nk'abahinde kwa babitaga ngo ni les Amérindiens bazaga bapfa nk'amasazi kubera muri Amerika habaga umubu bitaga ngo ni mushitetse mbese wari umubu waza gubica cyane babona batasurvivinga abantu ba mbere bakozeho iriya commerce triangulaire cyangwa se buriya bucuruzi bw'abirabura iyo bita ubw'abakoroni ni kongiye kwibagirwa kuntu nayivuga ubw'abakoroni n'ubw'ejo bundi batangira rero gucuruza abantu bakabakura muri Afrika bakabajyana muri Europe muri Asia bakabohereza no muri Amerika akazi bashitiriye barakora niki kubera kuko bano les Amérindiens cyangwa se ni nabo bari basangwa butaka ba Amerika abafaransi bo bazavuga ngo ili mure comme de mouche ngo bapfaga nk'imibu kubera ukundu mbese uriya mu wabicaga iyo wamuryaga yahitagagira gute yahitagagwaho nuko ngo abantu baresistaga bari abanyafrika abirabura nibo baresistaga kuri wa mubu none ikintu bakoraga niki nibo bantu bashikega babajana mu mirima y'ibisheke batangira guhinga ibisheke muri Amerika kwa guhinga ibisheke noneho baba les Amérindiens batangira gukundana n'abanyafrika naho batangiye gushakana babona twebwe turaresista ni umubo kurya inshuro miliyari tacu gutwara tiwohamagagwa mu yandi magambo tiwoja mu muzuko wabe aho nuko nguko rero uyu Trump yagiye mu bintu ninde wamuroza ari kubundi yarozwe na nyirakuru yarapfuye kuko nta kuntu wombwira ngo igihugu n'ubwunge bw'ibihugu Trump njawe ikintu namugaye ejo bundi yakoze kirambabaza cyane ubushize yakoze iriya mire ya Mexique mire di Mexique nukuvuga ngo yapfuye bagiye kugira gute yapfuye bagiye yari muri plan kera ndango bari batangiye kuyubaka ahubwo barayubatse bari bayubatse nyine ariko bari batarayirangiza urumva bagikuyeho itaragira gute batarayirangiza icyo kintu kuza ukuri sinumva ukuntu umuntu yoza guhungiraho uzi ko igihugu cyawe ari igihugu gisobanutse kandi gifatika giteye imbere mu buryo bwose bushoboka warangiza ukakigira gute
warangiza ukangaza abantu ukakizitira ngo abantu ntibinjire kandi iciza buriya iciza cyose kibaho haryohe bisangiwe cyane kandi ubumwe nizo mbaraga n'ubundi ibyo abanyamahanga baba bakora nta handi n'ubundi babyemvesa ni muri cya gihugu ni muri Amerika urumva iterambere n'ubundi rya Amerika tujuru no kugira abantu benshi babana bazovukira muri Amerika nizo ngabo z'ejo za Amerika nubwo iterambere rubu nyine ririho hariho ibintu navuga babakora amarobo asimbura abantu ariko ikintu kiriho kandi kiriho Trump yagize ikintu yiranda ruhu ironda ruhu nironda koko kubera kiriya kintu rero nawe ntazogira amahoro gishishwa we Trump ajyaho sibyo abantu benshi bagiye bagira ibibazo cyane cyane impunzi n'abantu bose bashaka kwimuka baje muri Amerika abenshi bahawe amareji abandi nabo mu nkambi nyine ntibagiye bahabwa iyo ubwo bushobozi uko babyifuzaga cyangwa se uko bari basanzwe babahereza wowe uri umwe mu babaye mu nkambi noneho ndashaka kugira ngo tubwire gatoya ubuzima bwari bumeze bute Trump akimara nyine kujya kubakupira izo ntuza zanyu amazi n'umuriro amazi ibiryo n'intuza sukari zari kabipoke z'isukari gicahe akora muri murima w'ibisheke Mbona uri muri byinshi okay man hari life yari struggle byataje kampu ikintu bita kampu kiragoye papa byari bikaze wallahi uburyo bamukoreye amasengesho hafi y'ukwezi man abantu biyiriza seri ngo afese aveho ngo bari bavuga ati man ko iki nitafungura umutima hamagakwe aje mu muzuko wabera aje mu muzuko wabera hanyuma amasengesho arangira mushubijwe cyangwa mudashubijwe oya Yesu yabigeze ntiyagize sakavaho none ko kandi agiye gusubira wowe noneho gicawe none birancitse Trump ntiyumvishe icyo bita ubumwe bwa Amerika cyari cyo hariya abantu bakubiswa amareshi n'abandi amadosiye yapfuye hariya hari abagitegereje bakubise imyaka 40 ingahe bagitegereje hariya ngo bahawe Amerika bazaheruka ko bakaberetse rirandirapo ukabyara umwana hariya akavuka agashingira ngo hawe Amerika mani biragora ubuzima bwatangiye noneho gica bongesha ibigori sinzi imana ari mukoze ku mutima muziga bumwe kandi duturanya amayitumwa n'abandi Trump yari yahaze imvungure none wahaze imvungure abayita umwana wa Trump gica bizatuba abajura umwana wamuhushije nawe yatuba umunsi bogeze ibigori nibwo bise abana amazina ari bitwa ba Trump akakwita umwana Trump n'ibindi bibazo uramugabo man n'Imana igomba kumukora Imana yakuyeho Farawo izadukuraho na Trump Imana iracyari Imana yakuyeho Farawo iri hejuru ya Trump izo bikora kandi rakanani tuzayinjira mu cyo kubwa Trump niho hafi umuti Petro Floyd wamujama mu polisi akandagiye ku ijosi urumva ko byari ibintu nta kintu na kimwe ciza umunyafrika ashobora kubona kuri Trump rega yaje jewe navuga ari ikintu bitaga n'inzirondo niki yari nkinka yishwe n'agafunya cyangwa nkinka yagwaye rutandara cyangwa nkinka yapfuye batayibaze bayitaho ni inyama y'inzirondo mbese inyamafu ubundi uriya mugabo yaje ari inyamafu kabisa hateye ubwoba n'ukuri umuntu ubuza abandi kugera ku byiza urumva ntatandukaniye na ba rusoferi Trump ikintu yakoze ndamugaya uko aje kose okay kirahubuka pe ariko kandi je ikintu namugayiye n'umuntu wanga ubumwe yasanzeho buriya aba republique n'abakapitaliste ikintu cyagiye kirangara amashaka yose ntawagiye azana ikintu kirondaro muri bose kuva ba Roosevelt kuva ba George Washington kuva ba George Bush
kubwa ba Obama, kuva kubwa banuza kubwa ba uyu uvuyeho nuza ukiriho n'ubundi ba Biden ni benshi bayoboye kiriya gihugu. Nize yo bita ngo ni 13 colonies de l'Amérique. Niga ukundi intambara zayo zagiye ziranga n'ibyagiye bibamo ibintu nk'ibyo, banarasa banatera ari amabombe mu ntambara kabiri. Ubundi intambara kabiri y'isirangira n'ubundi naho yarangiriye aho bita Boston Tea Party, niyo bari bamenye 300 et 600 cargaisons de thé babiteye aho bita muri Boston Tea Party. Baraba barashane bituma nabo bakora system kamikaze bafatikanya no kurasa amabomba ya Hiroshima na Nagasaki. Tureke muri ibyo. Trump amakosa afite yewe ariko none narahumbi uzi ko Amerika ubu nyine no nta itandukane no mu rurenge mu gipupi wacu mata niburu rurenge akazurujana muri Ambassador abantu bari muri Amerika ntibazongere kutwiyemeraho muri Amerika ubu nyine ningo mugwitsa ngo kunaho ubu nyine ari twigwaneho hararinzwe niye atari twigwaneho cyane niye wogira ngo ni mu bibogobogo. Amerika titimagine ahantu hari urwunge rw'abasirikare ba mbere kwisi abo bita FBI bamudahusha sniper na sniper. Uretse abantu baza basinepera gutyo nabarozi abandi abakabiri ni bari abahungu bo kwanduza bo kwa Trump. Sniper azarasakarasa n'ijisho akarasa n'ugwara, ariko babonye ikintu bakore Trump nicyo kikubwira kwisi isi ni nyarusanze igitangaza aho isi amukeka amatu akora mwana nuko nabo baje kumurangiza uya mwana no mujanye nkamugura ico bita hambaga kwanza tukihambagurana kwanza uriya mwana bavuze amateka yiwe n'umwana w'imyaka 20 kandi ari uriya mwana yari yamurashe nuko His Excellency Trump azavuga hagira gucya kwa rutwe rwiwe dore ko ruhenga mikuru noneho kujya arukunda azavuga ariko ningaza dedemanga ariko umupeti yari yamukoreye deliverance kuringa yari yamurinze ico bita kumuringa aho yamukoreye gitangaza heureusement que malchance rukora kubikoba nako rubikoba n'ivyinka ariko amaga Trump wanza abanyafrika ntazobaho nukuri kw'Imana même si nubwo azosubira ku buyobozi, ariko umuntu wese ugirira nabi ikiremwa c'Imana byanga byakunda amatokeo ni hano none bamurasha ugutwe ejo bazomurasa amazuru cyangwa bamurase zamukubita rukoko cyangwa zamugufinyiraza. abandi rero kuntu bari kuvuga Trump bari kuvuga ngo ba Gaston bande bara bose bagiye muri yanzira umuapostle umwe yavuze ngo ni inzira yo kwa Satani bose ngo bagiye kutugarukira bose bagarukina none bari mu gahinda tahoboja ibyo ni indoto zakumanywa tahoboja ma uzima bishobora gukunda bazogumayo ubwabwo ibyangombwa byabagora. Okay, Amerika si mvira muri Amerika si yomvira kwisi bazama bambuka utawa ahubwo tubagira inama bambuke Canada niyo milieu favorable pour les conditions de vie. Hano na Amerika basona no kwambuka Canada. Edayera ahantu weza kuba ni muri Canada bambuke Canada baje gukeka ibi baje mu mazi kandi bongera kuko oya ubundi nibamereka abana bigate tuzazenguruka isi kandi biberaza ngo abantu bose uzoza dukandagiza ibirego ngo hazazaba hacu habe na Amerika ni ari umwari muzi wari bazobyimana nibabyimana bambuke Canada. Ubundi rora ubona umunyamurenge haba hariho panyo kugira mu ijoro atagera ni hitazoba aho giho iyo ni bari nabavyiteze tubakuririra ku murima iyo bamenye ko ta Florida
abo bazokora uko abo kose Gaston Gaston inshuti yanjye ndamuramukije kandi ahari ndamukunda Tereziya wa Yesu Tereziya ni ufite ikibazo ko azogaruka oya ntabwo yogaruka Azogaruka harimo amazi Tereziya simusha Katoma Billy Katoma yagurishije ntuza ndiyo bakigarutse yagurishije imodoka oya imodoka siyo hari ibindi byinshi nako yabigurishije birahari byose nubwo ibishishwa biracahari niyo yogaruka yobaho neza turamwemera cyane ni n'inshuti yanjye turabaramukije abantu bose banyuze mu nzira ya Mexique muri abagabo muzamwigurira soda abandi baragarutse twebwe naje ndi mu bagarutse umusaza nani hano hakurya yaragarutse kanyamukwezi ayiye ni none yagarutse hoya noneho inzira buriya ntibwira umugenzi kandi buriya mu nzira haba harimo ibirusha n'ibigeragezo uranga bamuciye inoma noneho mu birusha n'ibigeragezo hayiga umuntu ubyihanganira kuko ngo niyamara kunesha azogororerwa ku muzuko w'abera ikintu kiriho kuri Trump njyewe ndangiza tugaruka inyuma ho gatoya Trump amakosa yakoze man uriya mwana wamurashe ndamuvuga amagambo ane ijambo rya mbere mvuga kuri uriya mwana ni determine icya kabiri uriya mwana ni intwari icya gatatu uriya mwana azi kurasa rora ni intwari gute impamvu ari intwari umuntu waranira kurwanira ukuri kwe reba nkano muri Kenya dufite abo bita Jay-Z ifite kiraharanira Jay-Z kiraharanira iki uburenganzira bw'iki bw'abaturage bashize ko baravuga kuri financial bill ibagoye bemere bamwe bapfe ariko bandi bagire gute bagere kuzo bashaka kugeraho urambwira ngo uriya mwana yarasa kuri none Trump affaire ndi yari kubiba termine hari kuzajya abandi ba president ariko badafite iriya myumvire nkiriya yo kumva ko adashaka abirabura kira kintu cha tribalisme ku muyobozi ntaho ukigira ubundi umuyobozi ameze nk'icukiro taka niryo baza batayibyiza nibibi rikabyakira agomba kuba ni nka Piqué agomba kuba proud y'abaturage bose kandi nikindi erega twebwe abaturage bari hariya abirabura bari muri Amerika bose hafi ya bose nibo bagize Amerika nibo bakora cyane abanyamerika abasigaye ubundi nakubwiye nagwaye amateka nukuvuga ngo abantu ba mbere batuye muri Amerika nanabivuze ntabagihaba ubu ngubu babaye bose babaye abameti bose babita ngo ni les Amérindiens abamerendier bari bafite nuzi inkomoko mu Buhinde kuba dukurikiye ko turababwira l'histoire niyo baba muri za Amazon ni henshi baba abandi baba ni barizumbazega sinageze ko ndavuga ko ndacurangira abahe ko ndavuga l'histoire passée ikintu kiriho kandi cy'ingenzi kandi twobwira abantu uyu mwana nari mvuze ibyo bintu by'ingenzi ikintu cyanyuma ndangiriza kuri uyu mwana nubwo yapfuye habe no muzuko wabera zujamo umuntu wawaranira ko umuzuko wabera ntago ashobora kubujamo nitwobitindaho kubereka atazowujamo impamvu tutobitindaho ijuru ni ryawe sha nizakoroza ubundi yisha n'abantu b'inzira karengane basanzwe ni okay yisha abantu babiri akomeretsa n'abandi noneho urumvaga keraga yari mu rugamba yari gukora self defense yaragerageje kuko urabona n'abaramurashe yarapfuye juste yarapfuye ari amasniper amurasa yamurasha travers yuko nawe deje yagize gute yarashwe cyangwa yarashe ariko niwe watangiye mbese niwe noratere w'urugamba niwe watangije niwe conducteur w'urugamba ndetse si president kuko yari ni conducteur w'urugamba warashe president w'iki ibintu biruzuzanye Ruto sorry Trump musore nawe ni gukunda Ruto cyane
Ruto ni inshuti yanjye mani. kandi ni ugeze kumwogosha mama Oya naramuramukije kuko kumwogosha tibafata agafoto nukuri naramuramukije ariko bari banciye intoki. Nukuri kwima aha turi naramuramukije turi hariye kwa ahagura. Paye mwereka n'iri shuri riri imbere gucya. Serie wari prefe. Nukuri kwima oye prefe araho nigeze mba prefe. Nawo Trump agenda agabanye isukari natagabanye isukari ubutaha bazomukubita ubwo muri ruseke andi dore ko ari kubyina vamo iri amari izoribwa batuzoyizungura izoribwa na benshi izoribwa n'abandi aho tugana ku musozo sasa gishishwa ndagira ngo ugire icyo uvuga papa nk'uyu mwana mutoya abantu benshi bari kurira wa musore sibyo abandi bakarira bari abantu yishe bakanavuga yuko bitari bikwiye yuko yakagombye kujya kwica umuntu kwanza ari gukora n'ikintu atigiye yari afite n'ubwenge kuko n'imbunda ntiyari yase se rero aguze imbunda arayibika umwana agenda arayifata icyiza no gupima arapima kugerageza bura n'umugabo umuntu wese wagerageza ni umugabo cyane uko nukuri urangura mushinga kabisa umuntu wagerageje yaragerageje yakanze kuko ntawe utsindwa atagerageje uragerageza then ugatsindwa cyangwa ugatsinda nuvuga kuri la success agezeho wowe yuko yarashugutwi kukavaho kuko uriya mwana yagiye kubikora kuvuga ngo apimire ku mukuru w'igihugu nuko abona ko arimo yera ibitumbwe mu baturanyi ntabizima ni gute umuntu ashobora gutinyuka kujya kurasa president afite inyama n'amaraso mani n'abantu bamutoye oya kubera amafuti y'umuntu nibi tuzatuvuga umuntu yiturumbuye natwe tuzatumusohora urabona yiturumbuye mu mitima y'abaturage nabo bamuturumburisha amasoro rero nkubwira sibyo mu bisanzwe wenda mu bihugu twagiye tubamo dusanzwe tuzi yuko na campaign niri gukorwa n'urugero reka tuvuge hakurya kwa musaza haba harinzwe mu buryo sibyo no kureba byonyine gukirebye ku ruhande gucyo utekereza ko ashaka kugukeka yuko ashaka kubura umugama imagine kwinjiza imbunde mu nzu ukageraho urasa president niho nahise mvaho kandi si kukwemeraho niho nahise menya ku isi yose ari isi Amerika nicyo gihugu gifite tekinoloji iri ku rwego rw'ijuru cyane Amerika ni n'ugwise ku ijuru ryo ribona ni ukuvuga ngo Amerika iri ku rwego iri kuri standard ikenewe kubikenewe ku isi kubijanye na tekinoloji kubijanye na ekonomi yabo kubijanye na buri kintu cyose ikintu cyose cyawo kiri kuri high level bro ariko ikintu cyandangaje niyo navuze ngo Amerika nono nayigereranyije nk'iwacu mu gipupu iwacu niyo bigeze kuturasa saa sita z'ijoro twamba busa twese twari turyamye baratuzeyutse sukogera baradusuzugwe ngo barwe baratwubama saa sita z'ijoro uzi kwiruka niho namange kwiruka n'abateriye ikintu cyandangaje suko kwemeraho Amerika yashushiye nk'iwacu mu gipupu wama wibuka iyo foto nukuri kwima kuko titimagine afite amasniper abo bita bamudahushwa kugeza umwana yinjiranye imbunde ararinzwe niba warubonye ukuntu byari bimeze nico cyanyeretse ku isi yose arimo nukuvuga ngo ubu nyine ndabwo nje nkiyanyita Amerika ko ndayita mu gipupu kwa Trump nukuvuga ngo Trump buriya yari wo munsi we wanyuma wo kubaho yura mwana hamya mu hoya nubundi icyamufashije ni kwa kundi kivuga nyine kidede cy'urutwe tiyarukoco hari kubu hari yari yamurangije president kuri yari yapfu ubu ngubu tuba tuzi n'insinzi bamwe abandi tuvuga ngo ibi ni biki twari kuvuga ngo agiye kiri muto se oya twari kuvuga ngo kiragiye kirigendeye kirahamagawe ndikizogere no muzuko wabe buriya rero nta muntu n'umwe ku isi utagira ikintu ashobora kuba kifitiye umugenzi w'akamaro buriya nta muntu
mubi ku isi wari wese utagira icyo kuyigisha cyane sibyo ni ukuvuga ngo Trump yakoze ibintu bibi bishoboka yakoreye abanyafurika ibibi byose bibaho yanze ko tuja gupagasira iwabo ariko hari n'ibindi byiza wakoze muri ibyo byiza tuje gukora ubwo bw'esclave tugende niwe wanditse niwe wemeye ko Jerusalem iba okay nacyo kintu yakoze gikomeye abantu bose kandi icyo kintu ni cyiza arongera yicisha umugabo wari ukomeye cyane uriya biciye nuza muri Iran niba atari muri Iraq sinzaho basa n'umu extremiste uteye ubwoba nuvuga ngo mu bintu byose yagiye akora tuvuye muri ibyo ngibyo nta bindi byiza twoshima ntabwo yatwimye ubuhungiro bwo kuja hanze kandi kubera icyo kintu kujya gutema ibiti twarakigaye kwacu kose twarakigaye Trump aho uri wisubireho his excellence wongera ukunda abanyafurika n'udakunda abanyafurika witegura ibyako biri tugatugira muri ama etage yawe n'ama university yawe ukunda abanyafurika kuko abanyafurika niwo musemburo w'ibyiza by'isi byose tugana ku musozo rero dushimira abantu bose badukurikiye kuri amacano ndetse n'abantu bose badukunda bahora iteka ryose badushigikira bakore subscribe icyo kintu cyo kigezeho noneho mugenzi wacu afite ikibazo ndashaka ko Rora ari ufata microphone abe nka ukora advertisement y'icano nshasha tugiye kugira ngo tuyizamure iyi cano nshasha ni yacu iri mu rurimi rw'igiheburayo kuba dukurikiye hirya no hino ni cano nshasha dushaka kuyigiriye agaciro yari isanzwe iriho ariko twashatse kuyizamura ndetse turaruha tunayimanura kuyimanura ntibirimo turayizamura turuhe tuyitumbagize tuyigeze mu birere iyi cano yajije iteye ubwo kuva nava ruguru kuba dukurikiye mukore subscribe kuri iyi cano mukore share comment ndetse muikunde cyane ni yacu yitwa ngo ni Beraka abizigiye burayo ni bad kuva iryo zina kuva nava nuza Bangladesh mushiti wanje wizigiye burayo muri Bangladesh murakoze cyane murakoze cyane wageze Bangladesh ugaruka utewa Bangladesh twaragiye turagaruka twari muranasiga visa yawe waratinze ntiyaza bituma twe tugenda urumva twahise tujana n'ubundi na Beraka TV niwe twahise tujana Beraka sasa natwe kuvuga Beraka rero abantu bakoresha yazi comment ndetse na subscribe cyane tumushigikire kabisa abantu badukurikiye hirya no hino iyo cano muizamure turi batatu nko twabibiyemereye tubazanira ibyiza mudukurikira uko bwije nuko bukeye nakagaruka nanje hari ikintu ngiye kuvuga nk'abantu babwira subscribe afite wifi afite iki akareba gusa atakora subscribe na share na comment uwo muntu nubwo yareka gukora share ariko subscribe iyo share wenda mukayitambuka se twubabara cyane ariko like nushaka nuyishira ariko subscribe cyane ariko na kashiya kugira ngo abantu bakomeze Beraka TV kuko umuntu yumva iryoshye ariko cyasanga uyu muntu asila turakagaruka okay reka tubashimire tubifurize ibihe byiza aho muri hose hatandukanye ndetse dushimiye n'abatumirwa bacu cyangwa se abantu duhora dukorana buri munsi tubifurije ibihe byiza rero amahoro y'Imana abane namwe tukavurema tukopa moya